Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. MLA jongka Maukarwat constituency upa Renington tongkar hakalai trik unopra ula pelat pedba ya skim MLA jong usnam arjar arpuar arjar pulai kapakot adu arklor tam AA kumban supun kemahung ni bahagi ni kendiat tayo upa tongkar ula pelat ya MLA skim jong usnam arjar arpuai arjar puar kapakot adu laiklur tam AA Hakajing pelat peba ya ke MLA scheme ka ba arklor tingka uba tongkar ulai tu basyan on sa pleno saya ka hospital ka basispa jentia hakasno makorwan namar kumbalong menta kani ka hospital kala bianglut na dong syadong kijendong kam na kabenta kinongpang. Hakabaiday bat kasurok na lat maureng sa weloy hadu umjaran kabaday ka intermediate road on sa syanano syan bat kajingkot tendar menta kala ya chakman bat syan on sa pentrino ya kani kasurok kaban penyeso bat kasno makorwan Southwest Khas Hills District. Ngisukuman hadu kata-kata hakaba baro samsnam ngila trehok bat ngila persyang bat syakri hok ikipai ba lengba kini kiskim ko per kiba ke sarkar kala penmang bat omde tangkata ngila persyang ruban ora ka roy ka parson sa la kalong lebaki surok la kalong lebaki umban ki umde la kalong lebaki school building bat la kalong lebaki water resource ngila yo skim ko bon ki department wat na po bordaru ka ba jing sisa ko abdi tu pingi bangila do haka jinglong ni kabod ya ka skim boda area kadau kalong nomor ba kasukar India na po ka ministry kala rai badai ban ice cream tang ya kisnong ki bahap hapo 10 kilometer te haba pe kita kisnong ki bahap hapo 10 kilometer om don syu kita kisnong hapo ka constituency jongi kala wan rai ka jing ya ki pajba jongi ka constituency ki ba community ban yo ka boda area Henry wadla kam don syu ngalaya persang ban ya karpat na ka department ban grand new minister badi kini ki officer ban syuya klong ya kata ka additional ke bangila la ban penyo naga po sa kapor ba kumbalong mataro ngila yo kumba prapolak na po jong ka border area ha ka bala dep khot tandar mata badi ok pentri lamba ka border area ngila persang na kilat kelti baro barwan rai ka roy ka par ha ka ne ka constituency menta ha ka bana ka jing yede ka border area ngim simpan pau ha ka ne ka flex ke bangil siyo ban pelat ban yo ban onvel ke ne ka flex kum ka dak jog jing pelat tajba ya ke skim ar polai ke ne skim border area kinom pau hang tu Andre nyiladap na kelengka department kala khot tendar ya kata ba dia pentri ya gare surok na phoje ut chalang warai bar kum juru kata mau tengam ha ka bagian siap pentri lamba ka border area kadon ke jingting nomor ka election kala hajan ba bat kalong ke sisa bala ngim pen step kala ban poi ka por ha ka bangin la syu ban pentri kam lut ke skim bat kin don ro ki katu ka de skim ha ka bakin do no nom la pentri kam ha pentri kam no ha ka next time ladang ile suki tingim kwa ban sim me kata ka chance jo ile suki ngila ile stat karbala bat kumbalang matang ngila yo sanction lut baro ki skim ka badai ban pentri kam jong mataus nem arpo lai ngilang syudap ban release ha kini kita yo kepala dap ya ka skim ke jong arpo ha ka bangila release pajba ngila si release pajba hendai ngim pat sam hadu mentah dai mentah sngi ka bangin yo pat sedang ban sam ya ki badai ban yo ya ka skim jong arpo bar arpo lai ro ngin sedang mentah sngi ha ka bangin yo ban sedang na kita ki polling station ki bakham jengai nang tai nom dolon Mariam ngundilang kitu ki polling station ki bakham jengai nangi ngin yo ban sedang suaban ya ka skim ha kini ki pollution ke bajang ayat hari sukuan me itu EP bagi lala pernet ya ke sarkar bahkan sanction ya ki sispa iwe ki pos ban yo ban trei ha ke sispa yang tia bagi layo sanction ni kita ro ten mar kata kam don syu kana ka daw balai bagi pli ke sispa yang tia ngin sa pli no kadam ke jikapnya ki nos kila batay nga kini ki batay yang to ban ong bakala ikapnya ado kata-kata ngila istam ado kata-kata ngila ikwa no hir badi on penor kam no kam tam kidon ki machine ro ki x-ray machine ki badan hagane gi spay thia on yo on pentri kam no on penor kam kene hagane kata yo kabanwan ngan yo badi kendo chief minister badla da imla chu na kadaw jong ka jing lengkot jong kapor ngin saya on pendep no bangi ban pli kene hande plan ke start ke bangi don kalong ba kene ke surok ke bangi sinam tanah weloy hadu ha jaran kan long ban kendo ya katakat national highway ke bangi persang barsna ka surok national highway ka ba bek
kaban laj gi turning ban kaban kham lengkot ha kaban ngilak ban yaj no nanong spung kan lak ban yaj na so yong nanong spung ban mi ha jaran dei kita kadawngi plan ba mentangin yo ka intermediate len ngin persang ban penyok bian ko gaskim na wei loy hadu ha jaran barkan ya kenduk berkata ka national highway ka bangin sa persang ban bui ka proposal batamai kita kedai kicing angnot ki bangidon bagi community bangin lawan pedulong kita hakini gisngi hakini gisnem banwan da kata ka jengit ya ka bangin yok lab yang bersyakri ya ka konsumsi baru ya ka state hibaro ka waite saya simpat ngai kblei hibaro ki pa ba krong ba ki balwan ban pensingai lang yangi ka bangin pelat ba e ka skim jong ar pulai barngal ai kblei kerpang e ki ding tok khobor perlok jengi balai don lang barngi hang ni ki balong ki bandra ekene khobor yo kejing sisa ya ka bangin yo on plat ba menta ya ka skim ar nang ta kong bionis da to kong merisia yo pedang nang kong menta to thap ti ra